l'Alliance Fleuve Congo, Mouvement du 23 mars, AFC M23, réaffirme une fois de plus son attachement constant et rigoureux au respect de ses engagements ainsi qu'aux accords dûment signés. L'histoire retiendra qu'à ce jour, l'AFC M23 a honoré une décision difficile, le retrait total de son unité d'observation et de monitoring, laquelle assurait la sécurisation de la ville d'Uvira et sa population dans l'attente de la remise et reprise de la ville libérée avec la force neutre. Il convient de rappeler que la ville d'Uvira constituait l'ancien bastion de forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, les FDLR, les Maïmaï Wazalendo, les mercenaires étrangers, la force de défense nationale du Burundi. Uvira servait alors de quartier général à partir duquel étaient planifiés et menés des bombardements répétés contre nos positions et contre des zones densément peuplées du sud Kivu, y compris Minembwe. Ces attaques ont causé de lourdes pertes en vie humaine et provoqué des déplacements massifs de la population civile, causant une crise humanitaire sans précédent. Depuis la libération d'Uvira, un constat irréfutable s'impose. La population vit en paix, vaque librement à ses occupations en toute quiétude, sans tracasserie, sans vol, ni exaction. Aucun acte de cannibalisme n'y est signalé, aucune propagation de discours de haine, aucune politique d'exclusion. L'ordre, la sécurité et la dignité humaine ont été rétablis. En conséquence, l'AFC M23 prend à témoin le peuple congolais et la communauté internationale et décline toute responsabilité quant à ce qui pourrait advenir la ville d'Uvira et sa population à la suite de ces retraits. Les derniers membres de la dite unité a quitté Uvira. Dès lors, l'AFC M23 place la ville et ses habitants sous la responsabilité pleine et entière des Nations Unies et de la communauté internationale, désormais garante de la protection des civils, de la sécurité et du respect des droits fondamentaux à Uvira. L'AFC M23 reste fidèle à sa parole et à ses engagements. Merci. Reka twongere tubaha ikaze bakunzi ba Java Rwanda TV mu mwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba ku itariki 17 kwezi n'ukwa mbere umwaka wa 2026. Ndabasuhuje aho muherereye hatandukanye, abari mu Rwanda, bari hirya y'inkiko z'u Rwanda, bari hirya y'amazi magari, mwese mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Munkundire twanzike n'amakuru araza kuba yibanda ku yavugwa mu karere k'ibiyaga bigari nkuko bisanzwe. Ariko mbere yuko dutangira n'amakuru yacu, reba aho handitse subscribe, hanyuma kandeho ushyireho like ndetse unasangize aya makuru inshuti n'abavandimwe. Reka tuhere amakuru yacu mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatanze icyifuzo cy'uko ingabo ziri mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri RDC zashyirwa ku mipaka y'u Rwanda kugira ngo rugire icyizere cy'uko rutazaterwa. Uyu mugabo yatanze iki cyifuzo kuri uyu wa kane w'iki cyumweru mu ijambo gejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye mu Burundi. Ndayishimiye wahakanye uruhare rw'igihugu mu makimbirane yo muri RDC aho kimaze igihe cyarohereje ingabo. Yavuze ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gikomeye cyane, ariko ko leta y'u Burundi ikomeje gusenga kugira ngo intambara itazakwira mu karere kose. Leta y'u Burundi ikomeje gusenga. Uyu mugabo kandi yasabye Amerika gukora ibishoboka kugira ngo amasezerano u Rwanda rwagiranye na RDC yubahirizwe. Yungamo ko ingabo za MONUSCO zikwiye kwifashishwa kugira ngo ibihugu byo mu karere birimo n'u Rwanda byizere umutekano wabyo.
ati MONUSCO yifashishijwe kugira ngo ijye hagati ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho zigashyirwa hagati y'umupaka w'u Rwanda n'uw'u Burundi no kwa RDC, u Rwanda rwakwizera ko rutazaterwa, Kongo ikongera kubona amahoro igatangira ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Ndayishimiye kandi yagaragaje ko bitashoboka ko muri RDC hatangira ibiganiro by'amahoro mu gihe hatariho agahenge ingabo zijya hagati y'impande zihanganye cyangwa se ngo abarwanyi basubire inyuma basubizwe mu buzima busanzwe. Ati kugira ngo ibi bishoboke MONUSCO igomba kongererwa imbaraga igakora kurushaho. Perezida w'u Burundi cyakora ntacyo yigeze avuga ku mutwe wa FDLR u Rwanda rumaze igihe rugaragaza nk'ikibazo ku mutekano warwo. Amasezerano ya Washington asaba leta ya RDC gusenya uriya mutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ariko kugeza ubu ntabyo irakorwa. Kugeza ubu nta kirakorwa. Umunyamabanga w'abibumbye n'umuryango w'abibumbye biciye muri raporo y'impuguke zayo kuri RDC uheruka gutangaza ko leta ya RDC ikomeje gufatanya na FDLR mu ntambara irwanamo n'umutwe wa AFC 23. Impande zombi kandi zifatanya rugamba n'ingabo z'u Burundi, dore ko iki gihugu gifite ku butaka bwa Kongo izirenga 20,000. Hagati y'u Rwanda n'u Burundi hakajyamo MONUSCO. Icyo bintu bibaho. Hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi hagashyirwamo MONUSCO. Reka mbibutse ko niba mubizi neza hari mekanizme ishinzwe kugenzura imipaka yitwa AGVM iherutse no kubona umuyobozi mushya ari we munya-Zambia, umusirikare mu ngabo z'igihugu cya Zambia. Reka twibaze, AGVM ubwayo ni mekanizme ishinzwe kugenzura ibirebana n'imipaka n'ibibazo akenshi bikunze kuba hagati y'imipaka, bishobora kuba byagenzurwa cyangwa se bigatangwaho umucyo ni mekanizme ya AGVM. Hanyuma tukibaza tuti ibihugu bifite ubwigenge busesuye, repubulika z'ibihugu, hagati hakajyamo MONUSCO. Ibihugu bitari mu ntambara, yego reka tubyemereye hari amakimbirane n'ubundi hagati y'ibihugu, na amakimbirane ariko ataragera ku rwego rw'intambara ngo tubone hakenerwa imbaraga za MONUSCO. Hagati y'ibihugu byombi ku mipaka hagashyirwamo MONUSCO. Ikibazo gikomeye cyane muri iki kinyejana turimo. Ntekereza ko ku bwanjye hadakwiye kuba hakitabazwa imbaraga nk'iz'umuryango w'abibumbye, by'umwihariko mu bihugu twavuga ko bifite ubwigenge, ndetse no mu bihugu bidafite icyo twakwita nk'ibibazo by'intambara. Yego ni ukutumvikana, ni ibibazo bitandukanye bya politiki hagati y'ibihugu byombi, ariko ntabwo bikwiye kuzamo mekanizme ya MONUSCO ngo ijye hagati mu mipaka. Reka tuve kuri iyo ngingo. Ariko ku rundi ruhande, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yatangaje ko ibiganiro bishakira amahoro akarere k'ibiyaga bigari bikwiye kuba bishyigikira intambwe zatewe muri 2025 ubwo hasinywaga amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda na RDC. Ibigarutse kuri wa 17 mu biganiro bigamije guhuriza hamwe ibisubizo by'Abanyafurika ku kibazo cy'umutekano muke muri RDC ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nama yo ku rwego rwo hejuru yabereye muri Togo yoborwa na Perezida Faure Esozima Nyasimbe. Minisitiri Nduhungire yavuze ko ibiganiro byose byabaho bidakwiye kwirengagiza intambwe zatewe mu mwaka ushize, zirimo n'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono ku wa 4 Ukuboza i Washington. Amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda na RDC yibanda ku bikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR maze imyaka myinshi ubangamira umutekano w'akarere, gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho no gucyura impunzi.
akubiyemo kandi ubufatanye mu byerekeye ibikorwa remezo, kubungabunga parike, ubuvuzi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi. Tuvuye aho kandi igisirikare cya RDC cyahaye umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'indi mitwe bikorana izindi toni zirenga 5 z'amasasu kugira ngo yifashishe mu rugamba hanganyemo n'ihuriro AFC 23. Amasoko atandukanye yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru avuga ko tariki 14 Mutarama 2026 intwaro, amasasu n'amafaranga byahawe abayobozi bo muri FDLR, CMC Domi na NCDH Nyatura abazungu. Iki gikorwa cyabereye ku kigo cya gisirikare cy'ingabo za RDC cya Pinga muri teritwari ya Waikari, cyitabirwa n'abofisiye batandukanye b'abanyekongo. Abitabiriye iki gikorwa ni Colonel Mokoko ushinzwe ibikorwa mu karere ka gisirikare ka 34, Colonel Salomo Tokoronga uyobora regima ya 3402, akaba n'umuyobozi w'agateganyo w'ingabo zikorera muri Pinga n'umuhuzabikorwa wa Wazalendo muri Kivu y'Amajyaruguru, Colonel Cyprien Mivumbi. Nubwo leta ya RDC ivuga ko abasirikare b'abanyekongo ku giti cyabo aribo bakora na FDLR, uburyo igikorwa cyabereye Pinga cyateguwe kikarashyirwa mu bikorwa bugaragaza kuba ubufatanye muri gahunda y'ubutegetsi bw'igihugu. Abayobozi bo muri FDLR ndetse n'iyi mitwe bikorana bamaze guhabwa intwaro n'amasasu, bakaba rero barahise babijyana mu bice bimaze igihe biberamo imirwano birimo Bashari Mokoto, Marimo na Buhimba muri teritwari ya Masisi, Jardin Teikol Dengeri na Katsiro muri teritwari ya Rucuru. Andi makuru kandi yemeza ko tariki 13 Mutarama muri Pinga hoherejwe abacanshuro barenga 50 bo mutwe wa Blackwater kugira ngo bafashe ingabo za RDC n'imitwe yitwaje intwaro mu kugaba ibitero mu bice byo ku rubibi rwa Masisi na Walikari. Tariki 28 Ugushyingo umwaka ushize leta ya RDC yagejeje toni 3 z'amasasu muri na toni 3 z'amasasu muri Pinga, ibyoherereza FDLR, NDCR n'indi mitwe ya Nyatura. Ku munsi wakurikiyewe rero hashingiwe ku bwirizwa ryatanzwe na Colonel Tokoronga, ubufasha leta ya RDC ikomeje guha FDLR n'indi mitwe yo gukoresha abacanshuro bugaragaza ko idaha agaciro amasezerano y'amahoro yagiranye n'u Rwanda tariki 27 Kamena 2025 bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashingiwe kuri aya masezerano leta ya RDC yari yemeye gusenya FDLR, ariko ibikorwa byo gushyigikira uyu mutwe w'iterabwoba bigaragaza ko urugendo rukiri rurerure cyane. Mu gihugu cya Uganda niho twerekeje. Komisiyo y'amatora muri Uganda yatangaje ko Yoweri Kaguta Museveni wari usanzwe ari perezida w'iki gihugu yongeye gutorerwa kukiyobora nyuma yo gutsinda amatora yabaye kuwa kane w'iki cyumweru. Museveni yatsinze amatora ku majwi 71.65% nyuma yo gutorwa n'ababarirwa muri miliyoni 7,900,000 bisaga na 50. Uyu mukambwe w'imyaka 81 y'amavuko usanzwe ari perezida wa Uganda kuva mu 1986 yagise abakandida 7 bahatanye barimo umunyamuziki wahindutse umunyapolitike Robert Kyangulanyi Sentamu uzwi cyane nka Bobi Wine. Kyangulanyi ni wamuguwe mu ntege n'amajwi 28.72. Uyu mugabo icyakora binyujije ku rubuga rwe rwa X yateye utwatsi byavuye muri ari amatora, ashimangira ko yabayemo uburiganya. Ntabwo byoroshye rero. Hanyuma rero kuri uyu wa gatandatu tariki 17 Mutarama 2026 ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 AFC 23 mu itangazo mbona ryashyizwe hanze na Lawrence Kanyuka yongeye gushimangira ko yagize ubushake bwo kubaha ibikubiye mu masezerano ndetse ni n'amasezerano yasinywe. Ati history will recall that to this day, amateka azazirikana ko kuri uyu munsi AFC M23 yahesheje icyubahiro
umwanzuro uremereye cyane wo kuba wakura ingabo zayo cyangwa se wava muri Uvira mu buryo bwose bushoboka. Wava muri Uvira mu rwego rwo kugira ngo haboneke umutekano muri uyu mujyi wa Uvira ndetse n'abaturage babashe kuba batekana. Ati rero pending the handover and takeover of the liberated city with the neutral force. Hakaba hategerejwe rero guhererekanya hagati y'ingabo za AFC 23 ndetse na forces ziri neutre cyangwa se forces zigomba kuza kuba zireba zifata uyu mujyi mu nshingano zazo. Mu minsi ishize twabigarukaga ko havugwaga ko uyu mujyi ugiye gushyirwa mu nshingano z'umuryango mpuzamahanga, ubwo ni Loni. Hagatekerezwa ko rero MONUSCO ari ishobora kuba yajya muri uriya mujyi wa Uvira barizwa muri Kivu y'Amajyepfo. Reka mbashimire cyane rero mwese tubanye muri aya makuru yo kuri uyu munsi w'itariki 17 ukwezi n'ukwa mbere. Kora subscribe hanyuma turushaho kubana umunsi kundi mu makuru atandukanye. Ibihe byiza kuri mwese.